Saluto a totus e bentornaus a Regionus de Sardu. Oggi questionaus de is accentus. Comente appunau sa puntata passada, de sa cita passada, su sardu nosu du scrieus de una manera, du pronunziaus de un'altra. Una de is regulas de su sardu scrittu est anci ponni is accentus. Deu no appa imperai fueddus linguisticus stravanaus chi si va in sa vita prusu traballosa, ma appa imperai fueddus simplisi, posi splicai commenti scriri is accentus bene in sardu. Nosu sinnaus s'accentu candu arruidi in sa de tres vocalisi contendi de s'accabu e in sa primu vocali contendi de s'accabu. Immoi cumenzaus de sa de tres vocalisi contendi de s'accabu. Scrieus unu fueddu omini e contaus de personai a un die che arruidi s'accentu. S'accentu arruidi in sa O, che esti omini, che arruia de noi in sa I fiada omini, che via de noi omini. Però è un nau chi s'accentu arruidi in sa O. Dunque sa depusu contai che esti sa de tresi vocali de s'accabu. 1, 2 e 3. Esti sa de tresi vocalisi de s'accabu e dunque sa dusinnaus. Immoi poneus un altro fueddu, femmina. S'accentu d'arruidi in sa E, cade chi no fiada femmina o femminà. 1, 2 e 3. Sa de tresi vocalisi de s'accabu. Dunque sa dusinnaus. Immoi pigheus unu fueddu cun s'accentu in sa primu vocali de s'accabu. Gesusu. Sa vocali s'accentu arruidi in custau. È un nau chi, quando arruidi in sa primu, dusinnaus. E dunque sa dusinnaus. Immoi pigaus un altro fueddu cun s'accentu in sa primu vocali contendi de s'accabu. Aio. Dusinnaus ca esti in noi. In sa primu vocali. E immoi pigaus unu fueddu che ne accentu. Sirboni. S'accentu a un dega arruidi in custao. Cadeghino via da sirboni o sirboni. Ma in tamesi esti sirboni. Esti in s'accentu d'arruidi in sa de duas vocalisi contendi de s'accabu. 1 e 2. Dunque s'accentu no dusinnaus. Labai su 90% des fueddus funti commenti a sirboni. E stannai cun s'accentu che d'arruidi in sa de duas vocalisi contendi de s'accabu. Dunque arrennesceus a si sarbai unu montone d'accentus scriendi. Ecco, ni gustu e tutto si più sa cita chienidi. A sibiri. Chi tenesi dudas o preguntas, fate contattai in sa pagina Facebook de sa domu de imprenta Alfa Editrice e in isbivimentus scrittus in noi asutta. A sibiri.